Ingozi esiyivalayo namhlanje since ku-day number 7 njengoba ngithembisile ukuthi i-album soyibheka laphana from day 1 until day 7. Usufikile ku-day 7 liphelile iviki i-album yaKhuzani iyaphuma. Inhlanhla iza nebhadi eyamukela ngesasa elikhulu, abantu bayidlala bayiphusha. Iy'ngoma zo-2 ezingumamiliyoni, eyodwa isabhe kwimiliyoni, shuthi izoba u-3 kungekudala, right? Njengoba uKhuzani ayikhiphile i-album last year ethi angidlali nezingane, nayo eyathola amamiliyoni awu-8. Kusaqhubeka nalowo mkhankaso lowo wokuthi uKhuzani bemenzele kahle, right? La siyabona ukuthi i-album-ke izolo ibishaye bani 8,496,000, namhlanje yabuya ithi 8,696,000. Ngiyabheda ithi 8,692,000 laphana wama-streams or wama-views. Lokho kwenza ukuthi ikhuphuke ngo-196,000 wama-views. Inamba enhle kakhulu leyo, kodwa kuzoba ngathi incane ngenxa yokuthi compare kulamalanga adlulile i-album isuke yahamba kakhulu, beyilalela abantu nabangamsapoti uKhuzani bengene bezwe ukuthi wenze kanjani bese beyiqhubeka ney'mpilo zabo, right? Indaba-ke ilapha-ke zithini-ke iy'ngoma zihamba kanjena. Omaniningane bako-1.5 million, qwakahle 1,090,000, Jola naye 918, Nisheshe Nangijaja 408,000. Yizo-ke iy'ngoma-ke ey'hamba phambili. Ezinye ey'ningi zilapha kuma-300K, njengokuthi sishaye amadoda, inkungu Khudla, ngiphuza kakhulu, umshado wamafa, ngasensokohlanya, ithanda mawala, babedlala ngami, angibolanga nyoka. Iy'ngoma lezi-ke ezikuma-300K okumele abantu-ke bezame ukuthi beyiphusheke zifinyelele lapha kubani ko-400K. Bese kuba yilezi-ke engasekugcineni-ke lezi ngoma zisembili-ke ezingakawushayi-ke u-200K, right? Sibonge kubona bonke abantu esikwazile ukuthi-ke siphushe nabo le ngosi kade lokhu beyilindile beyibhekile ukuthi yenza kanjani. Nami nje bekuthi ngizame ukubonisa ukuthi ubani phusha nedlala music online uhamba kanjani, especially lapha ku-YouTube, since kulula ukuthi kukhaveka. Kodwa namanje ngisasho ukuthi ngiyafisa ukuthi abantu abadlala umculo kaKhuzani, abathandi bedlamlenze, bephushe bafowethu, kungaphushi abantu ababodwa, ngoba kubukeka ngathi i-trend ihlale iphinde unyaka nonyaka. Abantu bayangena kakhulu, behle bese kugcina-ke manje-ke ama-views ebamancane inyanga usuku nosuku, okuyinto leyo ehlala ikhalisa-ke unyaka nonyaka. Angazi ukuthi kushoda kuphi, ey'nduneni, emabhrentshini or ikuphi. Kubuka ngathi abantu abanandaba kakhulu. Uma nje bewuviewile umusic for that 1 week, that's it, sebeqedile. Ebese kukhuphuka abantu ababodwa-ke njalo-ke bezama ukuthi bephusheke until ukuthi ingoma izifinyelela khona. Ayifuneki lento ukuthi ingoma ithatha isikhathi eside ukuthi zenze amamiliyoni, lezi ingemuva ekubeni kuney'ngoma ezasheshe zashaya amamiliyoni. Lokho kwenza ukuthi i-system ingabhalansi kahle. Angazi lento iyoshintsha kanjani, angazi lento iyolungiseka kanjani, kodwa sibonge kulabo abakwazile ukuthi bewudlala umusic kaKhuzani usuku nosuku, namanje basawudlalayo, nanestudio bazoqhubeka udlala, na-next month abaziyo ukuthi kumele beyodlala. Kodwa kunabantu abalovayo when it comes to stream umusic kaKhuzani. Leyo nto leyo asazi ukuthi isala kuphi nanokuthi iyolungiseka kanjani. Lokho kuye kwenza ukuthi abanye balandeli bebone ngathi nina abanye anifuni uKhuzani ukuthi ahlale phezulu, ahlale angafani nabanye abantu, kube uye nje ukhombisa ukuthi umculo wakhe uhamba kahle. Nanokuthi-ke kugcina manje kuqhama amanye amavukana afike enze kahle, uma sehleka uKhuzani futhi nina bese niphatheka kabi. Nanoke ugcwala ku-TikTok ku-live ungazi ukuthi kwenzakalani, engabe niphusha umsebenzi kaKhuzani. Asiyazi loo nto le, kodwa ayeke umphoqe umuntu ngedatha lakhe nangefoni yakhe. Kodwa-ke ngathi nibuye nimthande, nibuye nilove uKhuzani, kodwa-ke akusenani ebese ukuveza nje ukuthi i-album-ke ishayo 8,692,000-ke. Siyobuya-ke mase kukhona kumehluko, maybe after a week from now, I don't know, kuzobonakala ukuthi umehluko unjani. I-album imeka u-3 ku-8 million, ingafiki ku-9 million in 3 days. So kusho ukuthi yena-ke isasasa lehlile, kodwa laba basaqhubeka bewudlala umculo kaKhuzani abaqhubeka bewudlale. Sizobuya-ke namanye ama-update-ke khona la ku-Universal Bethu TV, i-channel yenu eniyithanda. Nisakahle, ngiyabonga.